Halo adik-adik, gimana kabar kalian adik-adik? Mudah-mudahan sehat selalu ya adik-adik. Nah, di sini Pak Deondel bakal belajar latihan berdoa berbuka puasa adik-adik. Langsung aja adik-adik. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat berbuka puasa ya adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik puasanya lancar terus. Dah, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe adik-adik agar kalian tidak ketinggalan video-video lucu selanjutnya dari Pak Deondel Ondel. Terima kasih. Bye.